Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Agpensyonen ni Ama Bubot. Tampo kitangal daw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Naaprobaranan tinabayagan a klemyo, Ama. Agawat kayon iti pensyon. Ha? Talaga? Agpaiso, ma'am? Wen, apay kat ngamin nga ita kayo laan nagsubli. Nabayagan day ti impila yung a klemyo. Ngam di kay mat nagsubsubli. Ay, nabayagan, nagpainga kaya nasuli nag-alogar me, ma'am. Kunami kat din no natay kayon. Akas kadagiti daduma. Nye, Ado tinatay a veterano idi gubat. Adida na claim ti karbanganda iti panagserbida iti pagilyan. si bibiyagak pa'y. Kas makita yo mat, ma'am. Wen nga rod, nagasat kayo, Ama. Oh, ada ka di kadwayo. Taiso ti kadwayo ang mangawat kadagito a papeles. Aqua? Amangan ngamin lumaiwagat yu, Ama. Napatagdag ito'y para itidamo a panagklemyo. Naimbag tulaang numaala yung dagiti amin a kasapulan nyo a dokumento. Tauray saan yun nga ipakita dagitoy. Ay, kwa? Ayan nga ta, Nicolas. Sakti kabagyan na, ma'am. Nasayaat. Ala, ingkayon, Ama. Ay, mabit lang. Saan ka nga, ma'am mo? Ni uncle mo. Sumruman ti kabaw yun. Oh, siya kunti mangigam kada kita papeles. Ma'am, siya kunti mangigam. Agkapkabaw nga minan ni uncle ko. Ay, saan, ma'am? Ti kaanakan yun ti mangigam, Ama. Amangan numaiwagat yu pa'y. Ni uncle ko mo. Siya kunti mangigam kada gitoy. Siya kon. Saan ka nga, ma'am mo? Isungaytad mo kanyak na kita. Ay, na. Ay, Saan man anatangkan ti ulom, uncle? ne. Oh, dayta, iso ni inang ko. Kasinsin yun ni inang ko. San aya? Anya? Wow. Ay, kasinsin na. Siyak ni Ulyana Badang. Anya? Oh, Marta. Anya itayan tay nagan na tita papeles na. Ko mabit lang tao kagak daytoy folder. Daytoy, basa am inang. Nalawag pa'y mo ti panagkitam. Ay, saan kayo nga, ma'am mo? Isungay sublim kanyak daytan. Ay, sus! Nagulit kayo alakay. Ne. Ay, saan ko maanatang kanti ulo, bubod? Wun, bubod di birngas mo. Saan? Juan, ngam no talaga kabagyan ka. Saan ko mananas ka nakitain nyo tinagan ko? Kadagita papel nga intedjay babae iya opisina. Di mo ko manabasa dita tibirngas ko, anak bitirano. Ay, nagado kata palabras mon ayah kabagyan. Oh, Marta, sa dino ti sumaruno apapanantaya. Jayon bangko inang. Makairwaran niya ang kulitipin show. Rini mo to'y kwarta tayo ninang. Naggasatan na nakasarak iti kabagyan. Ay, saan kayo kabagyan? Agam apaya pakibibiyagan dak. Ay, ito yun kanya kita taagawid ako. Sa dino ti pagawidam. Anda ka di pa iti asawa makabalay mo. Manuma tinagbalin nga anak yaw. Kabalay mo ka di dagiti anak yaw. Awan ti kabagyak. Awan asawak. Ad-adapay nga awan anak ko. Awan mang biyag kanyak. Iso nga rod. Ngayon ka gumaak asinarongkaran ti klem ko. Ang mapay ngay. Ada kayo matan makikabkabagyan kanyak. Bibiyangan dakpay. Ay, Gaputag kabagyan ta. ha? Kasinsin na. Anak ko ni Marta. Kat gaputag kabaw kan. Siyempre, kasapulam ti kadwa. Kat ni Marta nga anak ko ti kadwa. Ay, saan kayo nga mamo kunak manen? Kalma! Kalma lang, uncle. Di kaya pungtot.
Ang mga nagatake kayo iti heblad. Sayang ti pensyon yun ako Ay, inang. Inakagluton. Ay, wow. Ilotwa mi ti special aputahe ni Uncle Mo. Apong bubod! Ayan mo ngay! Apay at di ka matansimangpot dito'y balay ta! Apong! Agpasunga daklat ta dito'y ruwar ti balay. Amangan no adapaltiing maipapankin ni Apong bubod. Amangan mat no na isagmakan iti napanan na. Kinunanamat nga damapan na suknalan aklim. Kinunanapay nga dan umdas a pagbiag na aging gat si bibiyag numaala ng dayjay. Tirigat na. Diyak ngamin nakasaritaan na imbag. Awan sa timauray ko nagyanak lang dito'y. Rumwarak, mapanak iti lugar ang mabalin at tinurong na. Sa pulaklangan ni Apong bubod. Ay, oray pa kanandak iti agkakaimas. Oray pagarwatan dak iti nababalor. Sana ka naragsak. Ay, unay kalakit din aya. Sana kastoy tinakairwa makapanagbiag. Iti daytoy nga edad ko. Saanen akinanam ay ti sap-sapulat. Oray marigrigata nak. Basta pagayatak ti pagrigatak. Iso ti pakaragsakak. Tapno amom. Kasla malagip kan. Nakita ka idin iti umong dagiti soldado a nagmarcha ijay bataan. Aniya? May saak matkat kadagiti makon ko na apagpalabasan ide dagiti hapon. Ha? Wan, sa anak amabaing amang ibagakan ka. Ket ni Marta, anak ka diti hapon. Otot ka diti hapon dahi toso nga anak mo. Saan ko akapkapin ano ni Marta? Aniya? Maladaga pailaeng ni Marta, idi impadawat ti ampang nga inana. Pinadakkel ko, kat ison ti anak ko. Ay, Tuso ni Marta. Ado ti atiwan na alalaki, no kabaulan ti pagsasaritaan. akasmet ken ka? Wan, Hangem sana na saya tiar aramiden yo. saan lang asika tinagbalin akabagyan mi ken Marta. Adon ti kinabagyan mi a pensyonado, adanda ni didan ammo ti lubong da. Anya? Tulungan mi ina. Kasken ka, no agkabaw kan. Adda kami amang kita iti kasapulam. Sana ngagkabaw. Oray pa'y talakay kan. Iso abay nga asikasuan da ka. Da kami inti kabagyam amang itabon kan ka inton matay ka. Nasikap kayo talaga Sikap ti kasapulan, tapno agbyag tayo, kakabubod. Ha? Ngam oray, tasaan ka mo't ama agrabyada? Agyaman ka kiti taadamang bigbigkan ka akabagya. Manuti kasta, kakabubod. Pwede bakit? Kasla pilpilitan di babae nga ipalukan iti taksi. Hala, akluban kan! Akluban kanina! Sino ka ay? Napilitan na kaklugan, hindi ka kaya kaklugan. Leka! Naptangkan laki ti ulo mo na bakit?
Aglugod ka! Ay! Di nakapagkatin! Ay! Pinagkat na niya ipalugan. Sumutak na ita pagluganan da. Amangan no kasapulan di bakit titulong ko. Uri bisikleta lang ti sakay ko. Masurutak na ita. Dakas la bodega dita. Anya ti aday ti unag dayta. Nawaya ak ngagpagnapag na dito'y arubayan. Ti balay dagiti agi na atoso. Imbes ako manawak, adi agpakada. Ita mampay ti aglawlaw. Dakas datat tao. Iswa siguraduak no adda maaramidak. Tapno isardeng dati dakas ngar aramidan da. Patya, asan lasyak ti luklok wenda. Ha? Naguray ka. Anya dagita nagabso o nadagdagan dita. Imatigdog tinagaburan. Kaslamat tanem dagitan. Ay, adda aso dita. Inaglokon. Nagkot-kot iti dagaday tanga aso. Kaslada ikaluya na launay. Ay, salaki! Umanaw ka dita! Ay, kakabuhaw. Di ka mapandita. Ha? Apay? Ay, delikado dita. Ada na unag nga abot dita. Di mo ka di makita. Amangan no maikursong ka. Aniya? Awan ka duwa mi alalaki dita uy amang yaon kan ka. No matinag ka. Iso adi ka mapandita. Adita, nakadanon tayo dito balay tayo, ina. Anya, malagip mo dito balay tayo? Awan, saan ko balay dito, Saan ka nga, mamo? Awan, di ka, nakakakaskan ka. Naikit din ayan, ikit adong-dongon. Oh, adaban gaya ben kabagyan ta akinasyam anak ko. Waninang, iso niikit ko, anyat nagan mo tayo, nikit. Ay, saan kayo nga, mamo? Saan ka, kanakaan, si ka, babae? Saan kayo nga, mamo? Ay, sus, nakatulaki din na palabras mo. Ay, ina. Ada, anak ko, amang kita ka dagliti ibagbagam. Anaskan nga si kaswak. Awan bibiyang yu kanyak. Ay na, di kan sumanao ko naklangarudan. Ay, kapsat. At siya idagtan sakit day. Si Kati, inaday ta tuso babae kapsat. Ayunay katanagawan ti asyo iti padayo ataon. Mananggundaw ay kayo launay. Ay, di kagsaw iti kasta. Amangan no jak mapuutan nga unaten ti saka. Kat maitiro di tarupam ti dapan kaw. Kasta ti kinaulpit mo, padak abakot. Ayan ti konsensyam. Di ka kadi makonsensya. Nga kararamid ka pala iti kinadakas. Idinto tadandanikan maunat. Di kagsaw iti kasta kaka. Agyaman kakit day. Tada kami amang nga asikan ka. Asikaswanda ka. Tanay. Masigurado may asaan mun akabailan nga asikaswan ti kasapula. Ay, nagbidot kayo! Ada anak ko! Ururayok ti anak ko! Ngayon ti kadwa ka mangirwari ti pensyon ko. Angam ka lata dimtang ti babae anak ko na nga ikit nak. Idinto ta saan ko nga amambo. Igit, intimplaan ka itinayama sa Diyos. Uminom ka man kiday, tapno lumami istawalong. Ay, naglukog. Na, naglukon dito bakit? Sikat sa sikas, nagdadahil ka pa ay. Itad mo kanyak tibag ko, tagawid ako. Sa anak nga ang kabaw. Sa
anak anayaw-awa na kasi ti ibagbagam. Itan mon ti bangayan dagiti aydek. Ti bagbuk ka kun ti kwartak. Ay, agkalma ka, kapsa. Amangan no agatake ka iti high blood. Kalma, kapsa. Nasikak dagita. May sabakatin sangpat ni Marta. At awan nagdumaan timbagbagada iti kanyak. Itimbagada iti bakat. Ay, si Potak ti pangipananda iti bakat. Tay nakto kasarita. Tulungak ka makapanaw. Oray, dwa kaminton. Ngaglibas. Ada kagayam dito, kapsat bubod. Umay ka. Adayam amukan ka. Kabagyan tayo. Anya? Napos ko la talaga ti ropa da. Nagsayod ti panangibalikas da iti kabagyan. Umay kan. Yam ambu ka iti kabarbaro a kabagyan tayo. Nga ingkuyog ni Marta dito. Ay, nakasta. Biktima na kamat. Wen, tiyam mo dakit agkabaw ako. Ay, di pagdua-duaan na pagatapan da kang agkabaw. Makita mo't nga minang iti itsuram. Ha? Kas kanyak, agtawin ako niti 80. Ang sa anak nga kabaw. Adayo nga inaunak ngam si ka. Ngam nasidap ti panunot ko. Sana nga gabaw. Mabati akan ka. Katita, anya ti aramidon ta. Uray naglibas ta, awan sirbina. Igam damat dagiti napapatagaba, nagamay na ikiti kinatao ta. Aywan nga ron. Iswasan ta basta aglibas. Alaan ta pa'y dagiti naladaan na papatagabanag ako kwata. Sakbaya pumanaw ta. Ayun Ay, naisalsalumin na puloy. ha. Aday pasimudagday ta. Ang dalakit di tayo Nicolas. Oh, anya ti tantanamitin mo. Ay, kwa? Apong! Ah. Tomat. Ay, adan makatulong ka data kabsa. Anya, Adan ti apo ko. Danglam anay bagday ta, Marta. Awagak dagiti guns tayo. tuso ka mo tanya. Aglulupoy kangam naturod kakit din asimreklatan ditoy. Palubusan yung dagiti gunggundawayan nyo at tao. Isubliyo dagiti inalayo kadakwada. Kat palubusan nyo idan niya agawid. Nudiyo kaya't ti maibalod. Di kagin lalaeng barito. Sige, Marta. Di mo paluspusan. Kamaw dyan na! Oo! Ikot na kayo matlaang impostor! Ayun! Awan dason mi kada kayaw. Awan ka po natapno si Taranda kami da kayo pulis. Nabayagan na palpaliwan na kayo. Katita, nakumpirman ti kinapod no. Adon tinalilaw yo. Katagbayad kayon. Mel, pusasan nyo idat! Ay, Saan? Kami apo pulis. Ay, saan? Saan kami? Nakarukas. Kadagin naman nakalilaw. Nicolas, ti paglamanan nyo. Iso tinang itunda kada kami dito eh. Agyaman kami, Detective Kulas. Nasiglat ka talaga. Sa anak a detektive apo pulis. Tulong aklaan. Titan gagayem, tinaggibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasanggas at ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipokpok! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti madireksyon, Kirby Riliera. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipokpok!